Ka yo yedi yathit ya kitiar kitar da gabathain bat shana da gihti ya kabalatip kum ka district handloom expo Tanah Bana Arhajar Arpulai Arpusau ya kabala penlong da ka Weavers Service Center kadang ye biteng hadu lasai kesngi ya gane ke district handloom expo la penlong hamadan paham sim nongpo la ban kedo ba gane ka handloom expo kade ke balawan ra ye kitiar kitar ki jan kinep tenrai jong ki lai teli ki jela ki bakantup ye ke jela Meghalaya ke jela Assam bat ke jela Sikkim ki babun ki tiar kitar bat ki riam tenrai ki balawan ra hak ne yo ki de na district Ribhoi ki bakentup ki janj rendia ki janj muka ki pla bat ki wei Henry habayo aban ikaran bat ki dekhot jong ki kato kan teli ki kenhun ki lapan pa ba om dan beri bawan thit bat ki mla bandi kumbalong ha ki wei pat ki exhibition bat ki lapan pa ya ki jingdu nong namar ka jing pamla bandi ya ki tiar gitar jong ki bat ki long ru bala da ki nyo ban syong ha ki jaka thanjan katas ngi tiglala ban penmi shibun ba ki janj Shushu gilong, Malaysia kene ke jingduna ke jing pentip segi pajba bakin tip halor kene ke yo. Kene ke yo ye di thit kan kut laisai kasngi, bat ladai ki pajba kin lej ban thit ye ki jan tanrai kan irap shibun ya ki gilong kemi ki basong ban pulut por hangtai. Bagiwan ban simbentah ka dia ke exhibition hang dia ka dia ke kabangi yo jing tiap na po handloom department na kinong tre jong ka Kan sing pila dan bat mentakas ni staus ni kayo pat kalom kayo nadu bas dang wansyong nadu ka arp nyo tarik hadu mentangi klaim DAAM kay ka bakolong taray ba kan long gumta bagi biru gumta pila ba batak dia nga taray ba kadai ka jing bomyo jing tip ki pat ba lada kila yo jing tip ki pat ba haman laki exhibition ki don be ki bawan yo tetang hakan dia ke exhibition ke balong hang ni hamadan paham sim ka jing anak kaliang jongi ki nong tan ki bawan ban sim bentah hakan dia ke exhibition ke long ba namar ha bangi lej hakan no ke exhibition ngi khmi lenti bangin la bandi yakin ki jan ki jongi ki tiar ki bangi ngi ya penmi te hakan dia ke exhibition mentapat de long ngiklam la bandi mdon briu bawan hakan dia ke exhibition de na kata kadau ba ngishim jing bhana kaliang jungi namar ba wat ya ka bam ka di ro mdon ba ayangi ka jaka syong jaka sar mdon ba ayangi tengi haban penlut na ka pelajungi hi ya ka bai kali bai lej baiwan te ngishim jing ya katai ngawan na kanang kiu seprang multipurpose cooperative society ka badon hapo jong gasnong maulong nong telu te kini ki jan ki bangi ya penmi ke de ki jan baro ki ba penmi na ka society jungi
ngi ya wan tang arngot ngi wan ban syong haga wan simbanta haga ne ka exhibition ngi wan tang arngot ndrei ngi klem la di Oh hadum tak leplat dir ka wairo. ka wer ngi pat la di tala saus ngi syong bro shis ngi klem la di haga shis ngi ki don ki bawan kelijan tang arngot laingot hapo dukan junga tangga tahi ke banganga yo jing tibat ngayo i hang ni ki prolog jungi ki baya syong samtia sudah baro tenga tarai ba kadai ka ju hi baro ka we pagawe ka dukan jungi wan tit ya kini ki jan ten rai ki bangi tanda uksai rendia nga kerpat ya pins ngau ba ban ya wan la shai kasni namar la shai kasni kadai ka jing pen kon no ya kaneka exhibition jungi हामी आएको आज 4 दिन हुन्छ भोलिदेखि भोलि क्लोजिङ हो 5 दिन भोलिदेखि कमाइ त त्यति राम्रो छैन कस्टमर अब हाम्रो यो ट्रेडिसनल ड्रेस यताकोले चिन्दैन रहेछ हो त्यति किनेको छैन र पनि अलिअलि चाहिँ भयो घुम्नु चाहिँ मजा आयो यहाँ का लोग तो ये पहचानते नहीं है सिक्किम का ट्रेडिशनल है ना फिर भी 1-2 तो बिक्री हुआ 1-2-3 ग्रुप हम 7 लोग काम करते हैं एक ही जगह में और ऐसा ही बना के सेल करते हैं मेघालय तो बहुत अच्छा लगा वो प्लेस अच्छा है घूमने के लिए सिक्किम जैसा ही है पब्लिक को सबको धन्यवाद आके हमारा ट्रेडिशनल ड्रेस देखा 1-2 ने खरीदा भी वो सबको धन्यवाद बोलना चाहती हूँ आइए सिक्किम का हमारा ट्रेडिशनल ड्रेस खरीद दो ऐसे बोलना चाहती हूँ अल्लाह से